Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Jadi buat kini ka bagi boykot yang ini ka top sem dan ni kata ka Mekles Limited. Kadai hadian bukami ke konram agak jingnya persyak lah don gajing syok ya dat pat gajing keren tam de gitu ki migrants mo la dari tiki mender ke bawan apu syong bu hai po celajungi da baki ong maro tangi ru hakat lor kata ka nongre mi pendi da bagi boykot je kini ka ban boykot ya kata ka top sem simen ban num thiet ke produk jongki tangi ru nak kalian gajungi ni ko aban juba kitu ki mender ki ong maro ngi pat ngin ong ki maro ke bamut yap ki ong ngi penyap dan esok dari ngin jubab kelai jaki mentah me ong ngi maro ngin ong kelai sia maro mentah men menjestu mendaladu ke kam gajap bat ya kani gajing boykot wat ngilai i ba kelak don gajing be jaki minum map kat ba ngim phati i yaki tu hi ki ba kerentam untuk si ki dai pan ma maki hi bat umdei ba kin pan ma hopot samjungi ki dai pan mi shan na po jala jungi ken don hapok hapordar ko bamdei shu hapok ko beri nyok trap hang tangin seperkat wala kata ru umdei beri kajing terha kajing sat siem bat kajing pang jung kitu ki besyak bom kampat kut bat ngidang wad ru kalat kelenti kumno ban yakun ban penduk pendam senan ya katika top sem ko badan dei hapok yu ko bala krentam ke bala le ben bor beling akran gunta kila im du sikat badang don katu kajing kul marang tu tang shong tang mi kata kajing ikanat hapdeng titrairi baki pulit bakatu kan ni gitu kimender badan hang tu kiwan buah snong pat kerentam tengi ni smob dei ba ni de ban budien ban lek nak kakam pat hoy ni lawan ye kundu yu bapek ning bay yang kan ka ni officer ba ai kan ka clearance certificate halal environment tinggi la budien nomor bangi i ling ba don ko ko kubor ko bang baki la yo ye kata ka clearance certificate ka bade jong environment expand dan rei tak kum gajing tip jungi hadin ke public hearing phela wan yo ke clearance tengi har tak no ring ni la kundu ni le pat jing tip te hadu mentan ka po sia ka pat ajuba hadin bak ajuba mis tip sia klar kubor kanang ba kin suthu ba barok khoi nong wei bo wan hang ni udai tam uta migrant lani uta unong khayi lani uta unong bala pat skoi rungin phai sekmat ba barok khoi non trai ba bo wan hang ni kat kum kam lem ak ka kren shai bo udai tam tenan lani de unong songwai udai trai mulok te kajing boykot jongi kan continue ba kat ba ketika management jong ka top sem kamla ban penshai kamla ban high clearance ba hagano korpom ba kitu kimender kila ban keren pat bali ki panma maki jingsha ki deban panma sha ki tei ki ba keren ki bal etam bat ke jing terminate bali ba hadu tat hadu tak si ki terminate hadem la pressure meg ke konhon ba per tengina kalian ajungi namar mengi ye jekari bagai chat pendriam bila yo kontak ru ya kini ki jante health stroke connection ki ba peje kini ki stroke haba ya dai bat kani ka kitmat mun nakalian jong ki ru kilai ka full support bagi num kit re ya kani ka top sem to kum ka jinga jing sneng ya tang ya kani ka company top sem re ya borok nong we la da pi kwa ban ya kun pat ka jat ban rio kasi ta kan mau ni mentang ngim dei shu ki ba ngin kwa ban ra ka ten dengan pendon kam dengan klia da ba ngin pendi ya pisia ba ngi teli kum ka jat ban rio ni tali bat minum sim ya kani ka product jom ka top sem kan dei ka jing sneng ya borok mender bo wan le business apo go bri nyok trek bon tip ru bandal asang mangi to kumut business jinjar takadaw minum the wat tang si drop kasnam rei nin pen ep da kilat klenti shwa ten rei da phila tam palat manse in sayat pat ki lat klenti ke banang issue ông bây giờ ta mà cần cái gì cái này cái gym boycott cái này cái top sen cầm đây tang này của kato kan ni Andre haboro di area ke badan ka hito bat hapo baro ko beri nyok trap ba minum sim shui kan ka produk kat ba kim phat la ban ai kata ka jing pen shai ka ba shai bat kat ba kim phat pa mi ye kitu ki mender ke badan hang ni hapo kan jela ko juni Benong dari bis kui jela le tena thrai kan sem jinge ikini ki mender ki buwan kerentam ni kai ri ko jun de ko suni
tang tai disebut iba top sem ndak no to habia de berkata to pi om ba ngim hatogi hon ngim pat hon namar baka MCL kala be gitu ki kala terminate nai ladaki kwa ban be hakatu kaminit ki di ban be shwam te balai ba ki kembe hakatu ki penlong sai katu ka public hearing ko ba ka banlong to tang arpholai phongut kita gi preu ki bagarsan kalong ko besusi tambah hangtur dangdon kita gi naki sen igri ke baye kersan to kalong ba penlek ra ni ki jaka jet penrio tangi na kalian jungi ngim pedian namar ba de ba ki be hakatu ka minute hakatu ko kenta ki hol sai ka ya katu ka public hearing tat lakot bat ngai yo jingti punang ni nang tai pakajing pendong ya katu ka public hearing ru dangdon skatu kan teliki NOC ki ba keempat yo na kasno tengi na kalian ngujungi kumbangi omena bangin wat bekilat lenti kuno ban pendu jaksno ni ki company ki bawan le try click apo ga beri nyotra tengi lasang ban bodien te ngatharai kan khambam puar ndrei kajing stang ngujungi ngilasang bat minjale bet la kuno ban pendu ya ke ban yakren bat kan ka forest lene kataga sia ban pendu ya ketika clearance haba ban penhe ya kata namar ba kajing penhe kan kata ya gene ka memoriang bat ya kumba ya ka iki wa do ki badan situ saja kadu kadwai ngak squat benai gene ka kurwo seki mender kiblak rentam bat ya kaju katu company ko memlak bentek la kami di berolojong idon tang kene sekentir menong ba pila le tam pila de kerentam pej menta pini iya kajing teli jong gubri nyok trap da bangim shimi ko produk ke jong pi bat nginum sha heru iki kali ke motor ban kiti kamar ke jong pi da pi kwa menta sakit nasoi sawai de karapli ndai ban on mata pila kerentam ni kedi ko jat ndai jong gubri nyok trap wat num yu ko jat kat mum phalla ban pembe ya ka i ka ba pila khlai ber ke pila kerentam imslam gubri nyok trap imslam kari khasi ni kentu i ka pa jong gubri nyok trap ba ni dei ben snok tilang da ka bom theater kini kemarin kia bakin stroke ba maki kidai tang kinong krong ndai mangi kinong krong ndai maki kinong krong kia bawan krong nangi nang ban yo bakin la ban pendon kami ke bagi kwa tang tai lesu